Мәқа аңласылуғын долу нәхилегері 2 оға өлілер бағар төбететі болды. Бұл бұғылан бұлбұтынан түңілігі онына долуға траур білеріліне. Екатерина Ефремова кәпсір. Билинги кемге биллеринен 1905 сыллах тутула федже умая турарын туһунан 16 час 33 минутага тыллабыр кирбит. Төңүлүтәгә малочисленный пожарный час жогурный бригадете 4 километр ырак бахар бола турар сиригер 13 минутынан келен бары кыга туһанан 17 час 30 минутага ага соту умуллар биттар. Витебтерин уже доннор баллары да видистер. Уже кират аутор түнүгө жапыттар, сквозняк кирен уже ага сот кидап түй. Комойо кайын жehigер 2 красастаг ого өлбүттөрө биллер. Төбөлтө болбут сиригер следственный комитет следователя МЧС онна полиция бөлөктөрө үлеләдилер. Быгылан бу сериттен электропроводкалар, чайниктар бөгөрбәтелеген ылынлар, оннайлар болана пожаротехническая экспертиза анынлыга, ол түмүгүнен оттон причина пожары биллеге. Билинге кемге туактан уот бар бута биллебет. Ыгар сөтүктәге жекергени кытары тотатына психологтар үлелән сагалабыттар. Томулга оны төңүлүгә траур биллерилен бары культурный сыннанар тирәһеннәр тохтотулунулар. Салгы силестиеге тыллар. Екатерина Ефремова, Николай Афанасьев, Саха телевидениеда Мәңхаңлас.